batah ibawang sarang kesune. Nah, beta tuturan satu ibawang sarang kesune dia ngoyong di tengah alase ajak ke memene ibawang madan iloh tuduh. Nah, unane iloh tuduh subuh mengelo ye mati. Nah, ibawang anak mula ye rajin tur Rajen tur jujur. Nah, di kesuna ada setanda loba iri hati. Nah, di bawah mula ia selalu menggarapan rumahnya nyakar, muangnya nyampak. Nah, suruh nyampak ia ngejot nasi. Nah, sana di bawah subetlah ia ngauke nyamannya di madat di kesuna. Mau bawa kesuna, kamu malu ngalesang mau. Nah, ika sunda nyemak anu tur ngamres. Nah, bawang. Nah, di bawang ibu sane sube yang orang icang subuman ngalesang 5 pesem. Nah, jani nu ben petang pesem gitu punya di bawang. Nah, dekat itu ika sunda ditongos nih nyemasang. Ya jelas kaki yang bane keliling yang bane. Nah, boleh deh lantas ika sunda ngabesang. Kakak rumahnya, ya sebarengan ajak ke memene beli pekan. Nah itu ya ika sunda mapi kenyal. Orang ikan bawang pusingnya ngengken. Nah sebelah atas gitu, opak ke bawang tekan memene. Ika sunda tundene ya kaya, suot kaya, tundene narga kapanen liu gati. Nah itu telah hangat tekan ika sunda yang abde di bawang sing bangun ide. Nah lantas satu kelisen satu enggak di bawang cari ke gunung sumber yang jalan jauh jelempa nanang kedak seduk itu di bawang. Nah itu ya jalan jauh tepukin pondok ada dadong membok daun itu ya pelapan dia nyajakin dadung itu jero anak lingsir dados di dalam nas tuyu sarang ajengan jero. Nah di dadong mesaut uduh cening mai cening mai dini negak malu cening. Nah di dadong lantas pencelak kepaone nyemakan di bawang nas iya tekan nasi. Nah belantas gitu di bawang bangun buah lalu. Nah itu ceneng pai malu. Nah saya di bawang aji pengangguan anu ngerene mas huruf. Nah di walu he apa ceneng kamu jadi ceneng mulih alih nenek cenengi alih nganan cenengi udah dadong ijang nu takut dadong jangan ingat tekan pisunan nyaman canggih dadong udah ceneng coba mulai lewalu he apa ceneng angon bakal semret cenengi ceneng buat di bawang saut udah dadong ijang dini subuh ngoyong dadong. Nah ini ceneng sing tadi gini mekelung aja dadong kamu subuh mulai. Nah lantas di bawah laman itu dadong icang suksema gati tekan lagan dadong duduk icang. Nah kamu ceneng berjalan subuh mulai panulah. Nah dekat rumah di bawah nuturang unduk tekan memene. Nah dia makasya memene di bawah ngalih di bawah mempengaku merene bangun mas huruf. Nah itu ika sunda nyajak ika sunda dong nak nungkedeg setuale iya dok tekan pengangon di bawah. Nah itu ia melen mentakon bawah ijo kambing kedadung yang membok daun bawah. Nah itu di bawah kenyam ikan nahne ke sunda paman ide ane liunan ane dengelan gitu kena di ke sunda maren tujuin darurok tekan di bawah mai mau cok melain ke sunda. Nah tekan itu tepukina ponak ni dadong sube gitu
Dekat itu ajak nyalocos si kesuna tantanjakan. Dadong saja dadong memang ide ada di canggih. Walau misi pipes masa dong. Nah itu ya i kesuna ngerecap ngomong tekan dadong. Nah dadong sahur. Doh sumber telah walau dadongnya ane gede celik sumber telah. Nah itu ya gedagati kesuna ya nelek ngeredak. Nah, idadong ngomong, nah jadi ceneng lakan kebang, ite sumangke ane gede, ane dengelan, ane liunan isene. Nah, bange dah ngalang dadong gitu, buat ike sune, bange ike sune sumangke gede gati. Nah, papan sumangkane gede gati, sehidang ia nenteng, kesuwon dan kesune. Nah, dekat rumah neh. Bangat nih cuman tigang semangkane plus cetok contoh kalau lipine itu sunah. Nah begitu tulung ya itu sunah, tulung icam meme, tulung icam bawa melai dia kalih lalang solas kate anggone mambataisne ika sunah. Nah itu memene bawang nyelain pak ya ide peleh tekan di bawah terus sigan yang ngeleh. Nah meme ide peleh tekan icang ide peleh tekan meme can kerana begitu suargan icangnya ada di telapak atas meme. Nah kuli endo ya itu sunah jamat aja menyama saling asih asuh tur selulung sebayan tak ke tur hidup ne bahagia. Om Santi Santi Om.